Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Kokoy barangko, ilang maniki mak bisnis. Kung kama tu hasil na runti bagi dua nih. Iya 70%, iya kata 30%. Supaya adil itu. Tanya lagi dua sana ke pakker itu lah. Iko 70 ya 30 mi. Dalam dunia perbisnisan, tanya nomor nih ta persena padang kamana persena mundrina. Pakker ga? Aku atuh. Itu betul mundrin. Hah? Itu mesti sekolah ku matandre padaya. Matandre sekolah aku. Matandre tahu nih jam aku. Matandre politik ha. Hindi may tabot ako ga. Tandre na re, wempe to. Mirip to piang ingi. Iya di. Hai, di darat itu lah. Jadi, Tenan no, iya pa paratay. gimuto nga dong mo. Paratay. Pag ito nga, pag cara dong, ano ulit, balo yahe. Nulay makapay pala yung balo kachari Jadi lupa itu lah. Ako nagati ba Tandramas to, makitsi to. Oh, gitu lah. Bisa masagar ka ni? Di sing. Kucing dan aero bumutar. Ya, 10 sekbu. Iya. Ya, 10 to sekbu. Ya, 10 sekbu. Magkadalalo sa pulo sa busibot lo, jangan makata sedi-sedi. Pakoro, barong ko. Atong ka makadapat koro, sa pamalampi-lampi durasi na video dong. Iya di. Jika begitu, jaga kapek dulu. Itulah, juragan. Akong ka makada. Bagi naman sulit itu ano, kada ko. Ikaw na palo ka mempe. Oke, amang. Agalo ka pa matuwa ka jabatan nar. Mencari sekretaris. Sekretaris. Apalagi na kumega masyarakat lagi. Dek meto, makukoy liwat ni cai sulong agunas. Pokok nanak kui runtui langsung kawan ni bonyok. Awe bos, pajani si mata sap ay bunase. Katoy perbandu tu. Lecce si loka ko walin rota. Jangan sampai matu. Lecce ko lengi apa? Boleh ni koluta. Lecce si loka ko topo nyita. Tos. Ngacin-ngacin ka apa iya ay perbangin lece lo timun. Dek bos. Mai pe mai ke ceritanu. Pai. Jadi kita malah perbang itu, Bos. Perbana tu makai luku. Palece lo koy. Apa mau tahu nala rumah sakit? Sunti ama sih. Emang kemana tuh bos? Infeksi amel. Wah, kumang aga lo mendekiri bos eh. Dini ditanja anak karo mata paku mah. Agar tos. Deh bos. Koy, doang kali Deh ni. bos, tapan ya ani paga kumang. Agar tos. Padicingi. Ketiga matanja virus ko eh. Agar paga. Kamaseng iko ha. Bem. Iko pamula din. Iko makedai ka kumang. Iko ha. Iko, Bos. Berdiri mana buat bos? Lo kamu lagi ko, Bos. Pandio man, ini tak jago nuna. Magaya na tu yaso tu. Virus na kumang. Ito binuni ko, Bos. Alat. Laga siko. Hindi, Bos, si Surpen, Ray. Makukoy. Siap-siap ko. De mana gati mo? Yar terus bos. Iga na macam nak kedai kumang. Oh, bos tak salah pa. Iga di nama cek nak kedai virus. Igor, terus
Man kan papadam tu radaku. Lolo tak tu. Magis mo siya. Ya hebat nama nang ai tak kur sengit. Lawan no tumano no gati. Rasa apa gati Abu Nasir. Oke bos. Musik. Wah. Hebat Artos di. Artos. Elok kamu no ya radio atau ikaw uno? Makan ni roteto ni paje. Gati no ha. Baga suruh ki bos. Sila gasi. Takut ke dulu gati. Adik Fitri tinggal di depan Panyingkul. Sama aku sedih lo tak bagaimana aku si dupa mata kak. Ay Didi. Oh mageluk kah pakai buringi kata-kata mutiara. Pakui. Wadik, Kakak Abu Nasir. Adik Fitri, Apa kak? ada kata-kata mutiara untuk kita. Apa itu? Dengar Kinan? Oh, Adik Fitri. Luasnya salok pangkajene. Seloang cintaku padamu. Mundur. Oh, iyo. Oke. Pantun. Ronaldo ikat dulu bere-bere. I love you tak bere-bere. Balas sih kak, balas. Iya. Messi makan terasi. Terima kasih kakak Abu Nasir. Kasih. Mati nih ja. Apa yang tahu Astaga. Gara-gara Ronaldo nih ya. Ikat dulu bere-bere. Tak bure-bure nih HP na tahu Aura, Power Rangers apa kau kuat? Biru tuh merah. Jelas nih Power Rangers merah. Kenapa nah Power Rangers merah? Power Rangers biru dong kuat. Ih merah dong kak ada jurus apina. Biru ada airnya. Kamu ku apa kalau disiram itu pasti mati apina. Biar mau ke bagaimana tetap ke Power Rangers merah kuat. Dua cening, si cening tapan juragan tola. Bisa mengobati bibir kering. Tenggorokan kering. Tulang kering. Semua kering kecuali kantong kering. Dia gapak buraner. Beli semua. Ayo semua beli. Aku beli tuh, Pak. Mah. Ya, kenapa ya betul beli? Pokoknya Power Rangers merah paling kuat. Bilang kak biru. Merah dong Biru kuat sekali. Jangan Merah. Om, kesini dulu. Ada orang beli. Ini tuh pelok manis. Si cening tapan juragan tola. Bisa mengobati bibir kering, tenggorokan kering, tulang kering. Semua kering kecuali dompet kering dek gapak buraner. Aja lagi beli. Muka bertanya. Baik, enggak perlu jadi pertanyakan kalau ini. Ini asli dari pohon balok nih tola. Yang mana tuh kuat? Power Rangers merah atau biru? Biru tuh kuat. Merah toh om kak ada jurus apina. Biru, om toh. Merah toh om. Biru, Merah. biru. Ditolak gua. Ada jurus mabok nah. Mana poranya sudah kena tikeng. Ditolak gua. Ibu cawai. Ada kepada Power Rangers tolak. Nggak tahu Power Rangers pink apa tapi tolak na pemainan. Jadi Cening depan juragan tola. Bisa ke sini jauh nak jauh kah?
Oh masyarakat, beli saya je. Kalau manis tak semanis janjinya mantan di Tola. Oh masyarakat, kasih. Oh masyarakat, tuak cening. Agak anu balu lah. Minyak gosok. Dia repot gora-gora tuak cening. Tanah sih. Lemak wasa pasti kan ni. Pak biasa kan itu lama balu tu apa i. Oh, dek nak balut tuak pai. Beralih provinsi, mak balut tuak cening. Profesi kapa? Ah ya, ya rolo pau na tetap tak kalau lila aku. Ada, lo kembali namanya ke petanan. Kau dek lanjut kak? Macam ni tahu nggak kayak tu du? Awe kasih Weh abu nase, dek tu gora bawa makan tuak cening si cening tapan juara gatau lah. Aku mak kecil tuak Oh, mako garo. Aku tu. Oh, pakko ni pero. Pakko ga ko coba ro ya tu cenin we napa weli. Ih, mah gila mau coba. Anak buah na tola. Aku iko meli ko lesek na rambut aku pasain nu coba ro apa deh? Mau coba bro. Ya na rodo, coba tu rodo to. Aku misalkan macam ning, napa weli? Sempak mak kecil, rugi kat dia. Oh iya di. Coba ni pak. Makro. Hargai pembeli karena pembeli adalah raja. Dek gagar aja pada kita apa nah. Nah, gitu. Magai, macam ni mah. Jaro. Coba kita cuci kocek deh. Mah kasih suruh kami ceju. Cuci bawa no cek dek. Ya. Magai, macam ni tu. Napa macam ni? Apa den rumah cewek gakung? Makanya mak kecil-kecil seding. Tahu gaya. Jadi magai, jadi membeli. Oh, iyo jadi. Tapi baja pi. Mana ke baja pi? Iya kan ya so coba jadi baja wat teru kemani meli apa bisa ni kada macam ni nganunung. Tua nu. Toh? Oh makku gar. Makwa tu. Jadi sekarang Joka karodo lanjut kalau ka kontrol kampung. Iko lanjut kalau ka bali tua ceninu. Magai. Oke? Oke. Saya kira. Yang penting Yakin. cicepi. Yang penting Yakin. mantap. Oke aman. Laku si tak cenik ku baja. Lanjut sikit lah kemak balu. Ini dua botol apa ni hai? Labu nase. Dia dah coba ke pakai bentuk ni. Yang penting laku baja deh. Lanjut sikit. Pucuk dicinta, adek Fitri pun tiba. Hai. Tunggu ke kabunasa adek Fitri. Waduh, Kita lagi kak. iya saya lagi. Abunasa yang tampaknya talio-lio. Dari mana Ki? Dari kak beli anu kan yang telur sama garam. Oh. Jalan-jalan Mika Pandi. Apa di bawah itu kak? Oh, HP. Itu pernah di kantong-kantong begini. Enggak, lebih bagus Pikul aku kasih kantong-kantong begini daripada kantong di sini. Masih tak ame orang kak. Oh, tidak ada mau berani masih tak sita di sini. Wah, Pasti mau kima peje balik toh, jadi beli ki garam. tidak kak. Oh, pasti mau ki makan nasi telur. Tidak juga. Mau ki pengen apa? Mau jak goreng nih. Bersama garam. Kenapa kak? Oh, mau ki jadi paling mata telur. Iya, kita itu udah bertanya gitu.
bos tengah kilo lau ya. Acik bawan nuas ngartos. Oh, jadi kau ini ya salong. Ajak nartos. Pasti buru masih ko ha. Kita ni menpaunya tuh. Akan hanya bertanya kita. Iya, dek. Dek. Ada lagi sana anggota setung. Saya lagi nak cari itu. Kenapa kau sudah kita cari? Memang dek. Iri sama ketampan aku. Jadi bagaimana nih kak? Nak pulang gitu? Oh begini nih. Dulu Miki kita, saya di sini lihat Ki. Bagaimana? Enggak dia kak, tapi kita nak apa Ji? Apa Ji dulu Miki? Ayo pekak lah, Oke. pulang mah. Biar benih na salongi Abu Nasir tuh. Be, iya bos, jarang. Dipangi. Bos, aja. Makasih. Kayaknya cala daripada lene yanu kor. Baper kumang kali ngaku paga. Baper to kayak bos. Pugo na tangi. Mau ki apa? Mau kami miliki ke situnya. Gele kumang kali ngaku paga. Iya, aku tuh bos. Kwartos amok ko lalo no. Mana Abu Nasir? Enggak ku tahu ih. Jangan ku bohong. Enggak ku tak mantuin kapa. Nasa lalo ko sama. Kau tidak sama kayak ini. Awe, di na cucu ya. Nagagayama de pitriku. Kayak ini deh. Kalau tidak mau kasih lihat aku culik kau. Sikat. Awai. Woi, Ah. berani kok klub ya de pitriku runtuh konde onde tiga golana. Ya mato na sapay. Bos, kagak onde tiga golan. Ang kartos kahe. Halo kok. Apa ya? Oke. Jadi palaban ni adek pitriku napa urusata si Pak Dua jama. Iya. Aku makun rai palaloy. Iya. Oke. Ayo pekak nih. Adek. Ada pantun lagi untuk kita. Apa itu kak? Ronaldo ikat dulu bere-bere. I love you tak boleh. Pergi lagi. Oke, hati-hati. Cek kenapa kenai? Macam siapa tuh? Iya. Sekarang kan dek ni gaga. Urus atap ni si Pak Dua. Yo, Pokoknya sikat ni. magaku. Pasti HP nu sapa toh? Ya mato na tu na sang usapa ko. Enggak no, kahi tapi saloku, radioku, peril kakaro. Oke. Arto sare ni. Ape ku. Deski apa ya? Oke. Tona. Yang penting Yakin. mantap. Oke, dadah. Bos, mengapa baris iko? Pada nita. Iberbangit pada luna. Ceng ngartos. Kabuna asu nasulanya piku. Pokoknya to ului. Iya bos. Ya buna asu dungu. Woi abu nasu. Kumato na. Wah cening, si cening tepat juragan tola. Bisa mengobati bibir kering, tenggorokan kering, tulang kering, semua kering. Ya saya dikering ketua teme. Tiba suruh ber. Tengok ni ai. Permasalahan nu? Woi! Awal ko tu. Bos tikar bos ti. Wai kasih minum iru. Hah. Yuk dah minum ya deh. Yuk tolong saya ditekuk aku macam ni tu. Cuk mau ya.
Ay, napadong ka pa bosku yay. Ay, masa boleh nak jaja lo kaserta gilang punah. Awe makan mo terus. Awe terus makan ni. Makan ni. Dewi semua kaya. Ini adik mana makan? Di mah. Terus ni ha. Oh amang. Undak belolo tu. Kalau mata gi lampu. Dek tu pakai kem aja ini. Dek lilim mah ya. Oh. Lo kan apa ini? Megang muka bola lo tagi wah. Aduh di apa ini? Yo, pagi. Cik ni mana makasih. Mana ka? Keru cik ni masalah mana nak tahu. Yo, ada di sini masuk lang. Situ lu siru. Yo, lon ka pak. Wis tega bos ting ka jurus malenya nah. Mana pede? Ngartos. Baik kau ni. Jina. Kenapa tokak jak wae den mana ni weh? Pagi bos. Tu tidak mati den tidak mati ini sih. Iko, motor namin tahu perhatikan. Iya cede mate. Bos. Pada mak kasuli ki motor mas uli Iyo. tiga doi. Kareng iko masolak bos. Dede Arto. Hello, pajinday ko tega bunas tega ni. Oh, asal cek ko den bos koro. Ake gati ko tolui. Tok kat bos. Wih, aja ko. Pagi sini bos. Dulu pakai dui. Di apa dia dah? Oh ya apa pakai deh bos? Nah, jadi Arto. Pole tu ka. Aka. ya dulu kayak mati ko. Tiga. Kalau kapak matu ke jabatanan menjadi sekretaris. Sekretaris. Oh, Cah, masih keras sih. Tiga. Kenapa Power Ranger? Power Ranger. Tak kali. 1, 2, 3. Kenapa na Power Rangers merah, Power Rangers biru, dong kuah. Ih, merah. Power Rangers. Tak tahu sepui. Biru. Merah dong. Ditolak gua. Ada di semua bok nah. Mana persoalan foren sudah temetik kan? Ditolak gua. Ya lagi. Ditolak gua. Musik. Wah. Bang Artos nih. Hey. Hello komune radio. Cengkeh tuh. Bagus, segater. Kampung Yang penting.